sami ngasindiswa ngiyosindiswa eyami insindiso ile qhubekayo awayi amen anzuthetha into eningi zothetha lokuthi xa kubeka enhlizweni yami bese ngikhuleka nalabo bezobe beme kule ndawo awu amen uphumatele sithole umkhumbule kungcono na usakhumbula yena ngizamfonela ukuthi avele sithole bangaze bakuzame lapha awayi amen ake uthi izandla nje umakhelwana angenziwe nathela zonke izono la kuye oh hallelujah ivale siyayibuya siyibone 2 Kings chapter 2 Holy Spirit Second Kings chapter 2 sengibingelele ingcebu zenkosi nibahle nonke ngiyanibona Xhosa sami ndiyasoyika usithetha sophukile wena ndithetha xa ndilambile nje qha uze ndifumane ukujuku verse 10 verse 10 yana yedwa nje kawusifundele ngesitulo kawufunde Makhosi sibili chapter 2 verse 10 Kepha wathi ucele into elukhuni nokho uma ungibona lapha ngisuswa kuwe kuyakuba njalo kuwe kodwa uma ungangiboni akuyikuba njalo Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen Ake sikhuleke sibuluke sibuluke murena Shaba Zila kolinguwe baba siyabonga ngalo suthisa umphefumulo wethu egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu amen Namhla uNkulunkulu ubeke nali izwi enhlizweni yami ngicela ukulishare nani kule mzuzu embalwa bese ngihlala phansi Are you okay? Thenini ningijonge kanje nje ne right nyani Indaba ka Eliya no Elisha indaba esiyazi kahle kodwa kukho izinto umoya ingcwele azibekile sithole engicela uba siziqwalasele ntambama nje 1 uEliya uNkulunkulu umese khulume naye uyahamba
law Elisha ekhona umfica uyasebenza uyalima basho njalo Jobe uyalima ulima nga 12 years inkabi akaboni yena njobe lima ngalo 12 wezinkabi ubophele uIsrayeli wonke akaboni yena njobe bophele lo 12 so dosa ngesekelo sabapostoli nabaprofeti uthi uyalima kanti usezwini ngoba uThixo akakazalanda umuntu olivila azomfaka emsebenzini wakhe angaze ngimbone uNkulunkulu kule Bible lami niboke ningisize nami phela elanda nje mahlalela azomfaka ensimini uThixo ukufumana wenza into akususe entweni akufake entweni abanye ubathole bebulala wabajika uThixo bahlonishwa namhlanje abanye babizwa bangabapostoli abakhulu ibona bavala incwadi yezenzo ngoba incwadi yezenzo iqala ngo-P igcine ngo-P from Peter to Paul bonke ababantu uThixo bafumane benza into uamen ushone phila nalandoda yafunyanwa ke ilima yona 12 yenkabi wafika umuntu kaThixo nento kaThixo ngoba umuntu kaThixo uhamba nento kaThixo akumelanga ube umuntu kaThixo uhambe empty nje kukho izinto kumele la uhamba khona uzishiye kukho izinto la ufika khona nakuvaliwe bese uyavula la uSathane evale khona siyavula la evule khona siyavala akwenzeki okaThixo umuntu ufika nento yakhe ufika la ndoda iyalima wakhipha ingubo yakhe wamshaya akathetha naye wambetha ngalangubo wadlula la ndoda yakhawuleza yeza kuye yathi hayi awukahle ngiyovalelisa ekhaya uthi Eliya ngitheni kuwe konke ngiyithethileyo mina yes akathethanga kodwa into ayiphethe ithethile into ambethe ngayo yona lethethileyo le ngubo wanele wamshanga le ngubo wathetha le ngubo ukuthi eyami le awu amen bambi into zakho kumuntu kaThixo ixesha lisekhona sanibonana lithi iBhayibheli wathi nakabuya lapho wamisa zonke inkabo wayikhulula i10 yazo wayikhulula yahamba wahlaba 2 wenza idili wavalelisa ehlotsheni wabiza bomndeni badla inkabo ezimbili ababoni nabo badlale inkabo ezimbili kanti sebadla imibhalo inkabi yokuqala imeli Old Testament inkabi yesibili imeli New Testament ngoba nawushaya into kaThixo udlale inkabi ezimbili badla sebedlile waphula amajoka wawaphula kwenzeka ulandele kungakushiyanga izinto hey kuyashiwa bengithi mina kuyashiwa
awulandeli namajoko la amajoko ayaphulwa awu amen come class amajoko enziwa ntoni wabona uthulile ke senza kukhomba uphakama usho wedwa amajoko enziwa ntoni waphula walandela niyayazi indaba kwakulokuthi wahlala la athi asobe ngihlale yini lemenza ngahlali khona into ashaywe ngayo ukhuluma yona la emzimbeni ukuthi hey yami le ngabe nje ukulandela wabona awu amen asiye ngasekugcineni seqedile nangabe unodlebe lukamoya songizwile ngaphandle komuntu ke noko safuna ukusizwa kodwa na unodlebe lukamoya usongizwile kuyamangaza sithole ukuthi la sifunda khona uma sebewela iJordan nje waqala manje kwakhuluma uEliya cela noma beyini oyifunayo thank you Jesus cela yacela la ndoda ithi umoya wakho uphindwe kabili phezu kwami amagama eyami portion ingabi yodwa nje ifuna izinto ezidouble wathetha umuntu kaThixo ucela into enkulu ucela into enzima cela nje ukuxela kuloo ndawo bese siyavala come class ucela into enjani ucela into enzima ucela into enzima kodwa na ungibonile thathathwa kuwe yokwenzeka nzima lento icelileyo cela into enzima sithole sikubona ngani ukuthi ucela into enzima sikubona ngezinto ezikulandelayo ngiphinde le ndawana into zobonakala ngayo ukuthi inzima lento icelile bonakala ngezinto uSathane nakeza kuwe uyalishintsha iglove akabethi ngeglove elincinci nakeza kuwe uza neheavyweight lento ekwenza ukhale ukuthi why mina ingoba wacela into ezinzima cela into ezinzima cela into ezinzima cela into ezinzima sengitshilo nathi mangabe uconnectile uzangizwa kodwa nangaka connect yo neshwa ke impela asikuboni ngegift sikubona ngezinto ezikwehlelayo kuthi ugcwele into enzima cela into enzima jike nakufamily yakho ujike sithole phakathi emzini wakho umangale ukuthi kwenze njani wacela into enzima cela into enzima cela into enzima afunda enye incwadi engangiyithathe komunye umzalwane kwencwadi yaSobukwe wayifundisa lekithi sitanela asengiyithatha ngiyifunda yayinento eziningi lencwadi ezinye zezinto ezangithatha kule ncwadi uthi lo mlobi inja
yake yabiza indlovu yathi ewethu khawuza apha. Yes indlovu. Wathi kutheni lento? Kunini ukhulelwe? Kunini umithi? Mina nawe sibambe kanye. Simithe kanye nawe. Mangabe yade khona ama clinic thina nawe sasihamba nawe iclinic. Ithinja iphelile 6 months. Ngiyibekile yami imidlwane naye. Sengidilivile. Wena unyaka uphelile uloku mithi. Nalo nyaka wesibili uyaphela uloku mithi. Kanti uyozukhululeke nini? Kwangathi nami ngiyophinde ngimithe ngu-overtake futhi wena uloku mithi. Yaphendula indlovu. Ithi indlovu kuya ngokuthi ukhulelwe into ezingakanani. Kuya ngokuthi ukhulelwe into ezingakanani. Ithi indlovu yayibona lento la. Ayisimidlwane le. Ukhulelwe into enkulu. Amagama iphupho lami likhulu. Yabona lo nyaka uye 2009 lo year 2009 unyaka wokudeliver lo unyaka wokudeliver lo